دروکا کردستانی دا مالباتا شیخ سعید باروا دیاربکر نونرین پارتیین سیاسی و سازیین جواکا سویل دنوتو هفتمین سالوگرا داروکرنا شیخ سعید افندی و هوالنوی ده لقادا شیخ سعید هاتن جمع هف و جه دولتا ترکیه داخوازا اشکرکرنا جه گورن وان کر. اندامن مالبات گوتن کو بریار اشکرانکرنا جه گورن پیشنگن کردان بریارک سیاسیه و لدیجی اساسن باوری و حقوقیه لدیجی و بریاره او جه دست تکوشی نخوا برنادن. امی مراجعات حقوق الناف نتوی بکن او جنبه ام بیون تما خواه امی وی تشتی بدومن از حتی داوی دچم yani çid ve zurufu evi tişti çid ve beraber ve az hatta davi dişim çi cevap bikevidikim tugaveki şu vanadım 1925 direnişinin üzerinden de çalaki de siyasetmedarın gotin ev hişmendiya ku cehe guren peşengen Kurdan yenmeki Şeyh Said, Seyyid Rıza, Halid Beki Cibri, Seyyid Abdülkadir, Bediüzzaman Seyyid Kurdi و kesayetinden ve dişere İruji siyaseteke lidiji Kurdan birevedi be. Jaliyedin ve hezin asayişa bajer renedan ku Reveber و اندامن کوملا جوان نتویین کردستانه به فلماین خواه کو ناو کردستان لسر بو بشتار ببن. جوان با آلای کردستان بشتاری چالاکیه بون. و نه شیخ سعید آلا رنگین و آلا رخصتنامه جوان نتویین کردستان تنه بو yani مشکل دک. جبو جوان نتویین کردستان لوگوی وی لورا نیشت. Aslında libermeci dertixin her gaf nailenem ala xaveken lisame ala rengin ve kukerli ara xistine ne işten. Tabii Türkiye'de hukuktan bahsetmek için Barwa Diyarbakır ve endamın malbata Şeyh Said Efendi, jiboku cehe gora Şeyh Said Efendi ve hevreyn ve be aşkara kirin, li dadgaha pencemin ya idare ya Ankara'ya doz vekiri bu. Doz heji be encame. Evnuto 7 salın malbata Şeyh Said Efendi dixwaze ku cihê gora Şeyh Said Efendi û hevalên wî bê aşkere kirin û dibêjin ku bi eşkerenekirina cihê gorên wa dewlet dixwaze ku Kurdan ji hafiza wa dûr bêxe. Li hemberî vê yekê malbat ji bang li Kurdan dike ku li dijî vê helwestê ew jî li nirxên xwe xwedî derkevin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbakır.